dan svima i dobrodošli u neobično izdanje ovog finalnog kruga stipendijskog natječaja. Ovo je definitivno prvo virtualno natjecanje sa 80-ak kandidata koje je Algebra ikad organizirala. Tako da evo, možete reći sa ponosom da ste dio prve povijesne virtualne generacije MBA stipendista. I hope that through this process you're able to uncover and nurture interesting and meaningful solutions that will set your country on the road to recovery and the path back to prosperity. I trust that you've enjoyed the process of the Idea Sprint thus far. It's not easy. It's not easy working with new people. It's not easy trying to develop an idea, and it's certainly not easy trying to do that all virtually under these circumstances. But I believe it's rewarding, and you can learn a great deal from everything you've been part of and hopefully forge some wonderful connections. Mask, and we obviously have some bug in the application because I surely didn't order this. Samo rekla hvala na prilici da sam od jučer upoznala grupu super ljudi. Ja bih vam još pridodala da je ovo bilo stvarno poučno, poticajno i najviše od svega zabavno. Hvala što si me tako spojila sa super ljudima. Jučer i danas ne znam kad sam se toliko dobro nasmijala i zabavila. A opet stvarno kreativno ga smo radili. Iako nam je vjerojatno svima bio individualni šok kad smo se susreli iz apsolutno različitih industrija, sa različitim pogledima na svijet i sa različitim idejama, mislim da su ova 24 sata bila ogroman izazov i ogromna prilika za sve nas da malo iziđemo iz svojih standardnih uloga i standardnih zanimanja i standardnog mindseta na kraju krajeva, jer ne znam kad bih se inače našli. You are exceptional group of people. Živjeli ljudi. Živjeli.